Al-Mukarram dan guru untuk memimpinnya. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولجميع العلماء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولسائر المسلمين أجمعين لهم الفاتحة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخاصة لأولادنا الذي في هذه الليلة وفي هذا المكان، اللهم بارك لهم في حفظه وزد لهم من حفظه وزد لهم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولجميع ما نوينا في هذه الليلة لنا ولكم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب الضالين. وكذلك ببركة القرآن وببركة نوره وببركة جميع ما فيه لنا ولكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطئه واسجد واقترب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله
lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asharna bihi naq'a fawasadna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu iza bu'asira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيده في تدليل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان بسم الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في هذه الليلة، وبارك لنا في هذه الليلة، وبارك لنا بما قرأنا في هذه الليلة، ولنجتمع لهذا الأولاد. اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم في حفظه، وبارك لهم في قراءته، وبارك لهم بأنواره، وبارك لهم لجميع ما فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بكمال الإيمان والإسلام والإحسان وبحسن الخاتمة، واجعلنا من جميع الخيرات والحسنات والطيبات، واجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والرضا والاستقامة. اللهم ارزقنا العلم النافع ورزقا حلالا طيبا وجميع ما عندك في الدنيا وفي الآخرة يا كريم يا ذا الجود والكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتح. Selanjutnya adik-adik salaman untuk memperoleh barokah ke Al-Mukarram Tuan Guru. Disilakan dari yang paling utara. Sambung menyambung, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Tuan Guru yang kami muliakan, dani-dani ustaz, para guru, tokoh agama yang kami muliakan, dani-dani kadus, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang kami hormati, segenap tamu undangan yang berbahagia, hadirin, hadirat, musyayyi'in, musyayyi'at, rahimakumullah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022
akan kita mulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Danial Mukarram, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara berikutnya, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ustaz Ansori Rasyadi. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul aliyyul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori terbaik Lombok Tengah pada setiap event MTQ maupun STQ. Kepada Ustaz Ansori Rosyadi kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah atau pengajian yang akan disampaikan langsung oleh Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Karim Ar-Rafi'i. Kepada beliau kami silakan. Dah sejamah bini dibawa mulut tu tak baru lagu ni mau nyanti lain pindah apa yuk. Nggih. Angka yang pokok menun dia kali tu ngaji, kali tu buat sebeton jaring. Nggih. Dah dulu. Bi galang anak-anak nu sikit. Ora. Dia nasi kotak dia tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa bi ni'matihi ja'a al-hasanat wat-thayyibat wal khairat. Walladhi khalaqana bil iman wal islam wal ihsan. Walladhi jama'ana fi hadhihi al-lailah wa fi hadha al-makan. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dewekti yang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dana kepala desa hadir maupun tidak hadir, dana kadus, dan terlebih para tokoh-tokoh yang sampun hadir ataupun sampun raung, dan seluruh jamaah yang insyaallah yang pelungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jog Allah Subhanahu wa taala sakicanan tiang pelungguh nikmat sehat, nikmat iman sampai malam mangkin. Syukur jog Allah Subhanahu wa taala endah masih tiang pelungguh bau rayaan saaran maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darak balung kah ceramah jamaah. Inak saya amak saya tiang ni ke mun lek YouTube kadang tertulis Tuan Guru Goh Malang. Lemak je sekali tulis Tuan Guru Pejanggi. Ni apa kencak no? Nggih. Kemben tiang matur kena Tuan Guru Pejanggi papu balok ketelen. I papu balok ketelen. Jarin tiang ni ke nyah Pejanggi, tulen Pejanggi. Lagu tu dot arak be legah Malang. Alhamdulillah tiang pelungguh bau rayaan malam sak mulia jamaah. Nggih. Setiap masjid, setiap musala kita hadirkan kemuliaan baginda Nabi dengan merayakan maulidnya. Disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru tiang pelungguh di Mekah Al-Mukarramah, Sayyidul Ihtifal
fi jami'il ihtifalat wa huwa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang pelungguh menika rawah dalam setahun lu entat rawah nika nggih. Rawah sa nuzulul Quran, rawah sa Isra Mi'raj, rawah sa lebaran, lebaran haji, lebaran topat, lebaran nggih. Lagu rajen dengan tawaan leman selapu ruan rawah-rawah sa dalam setahun nika adalah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinara aran Isra Mi'raj mun dinara Nabi, dinara aran nuzulul Quran mun dinara Nabi, dinara aran perwahan Idul Fitri, Idul Adha mun dinara Nabi. Maka yang pun berbahasa beliau Sayyidul Ihtifal, perayaan ye otak ye amaan ilik selapu entat rawah nika adalah bulan Maulid. Alhamdulillah tiang pelungguh bau malik lek datang Maulid. Allah Ta'ala berfirman lek dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, bi fadlihi wa bi rahmatihi, fadlihi dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kesurut senang elek ruan rahmat Allah taala. Sedangkan rahmat yang paling mulia nika adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka berbahagia senang. Aku makin lu dengan balak dengan senang. Perayaan Maulid nika bid'ah ni matam bid'ah ni kena. Nika adalah perayaan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tugas. Okey, sebelum tiap tama bahas telu tugas baginda Nabi, yang barak menjuluk nika ke berat awak. Berat lalu awak kena saya sama saya lihat berjanggik nggih. Sebelum peranu Maulid yang sengaja kelalu timbang berat. Berat tiang sendiman Maulid arak baluk puluh 2. Baluk puluh 2 sendiman Maulid. Oh beli oh bendel wah no. Setelah 10 jelo bulan Maulid makin wah pira jelo wah bulan Maulid kari semendaan duduk. 10 jelo setelah bulan Maulid lalu nimbang Malik, maka makaan baluk 15 lain 10 jelo doang wah 3 kilo mu makin jenik bani tak timbang anu para pelaluk kendaan 100 basi. Alhamdulillah berkah jamaah nggih, karena tiang pelungguh dit mau ya berdait kanca Nabi elek bulan Maulid dit mau ya berdait kanca Nabi. Dia mau tokol kanca Nabi, dia bau serminan Nabi, dia mau ngiring Nabi. Maka lagu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bebahasa, sampun bermalik. Sai sak mele buya aku basen baginda Nabi, buya para ulama yang put munara Maulid dit baun dinara wan gurun, ade nara doang tuan gurun. Karena para ulama ni adalah warathatul anbiya, waris para baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau ya ke melinggih kanca baginda Nabi lagu alhamdulillah dengan melinggih pelungguh tiang kanca para ulama nika sudah pahalanya sama dengan duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi samilim gawe kanca baginda Nabi, gawe kanca para ulama. Ada salah satu sahabat layak jari tegal sandal baginda Nabi, jari bentek sandal baginda Nabi, gara-garan genem bentek sandal baginda Nabi, terjamin damu surga. Baru bentek sandal baginda Nabi. Sehingga sandal baginda Nabi ni lebih mulia daripada malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril berbahasa mun aku jak layak ketika Isra Mi'raj Muhammad sampai langit kepitu mudik tawiring dengan Malik. Lagu mun sandal baginda Nabi jamilun langsung lalu berdaitkan ke Allah Ta'ala. Berarti sandal baginda Nabi lebih mulia daripada malaikat Jibril.
Nah sahabat ni ke taman surga, terjamin surga, si gara-gara bentek hormat lek sandal Nabi. Mungkin berbiam tan hormat lek sandal Nabi tiang pelungguh. Hormat lek sandal para ulama. Lagu tiang muklalu maulid, oleh sogol leman masjid, sogol leman musola, wah tergenjah letek sandal. Kembali sandal kanak, kuning wah lapek leak tu. Biam dah. Biam tan mau pahala hormat le sandal Nabi mun sandal gurum dem tawape aja ni jajangker telang mun palingin sepalo nden genjahan palingin ke sandal doang guru mahar ruan ni lalun jamak pasang apa mau ni keruan gitu yang pelungguh tama le bulan sak mangkin ia tersebut aran Rabiul Awal. Rabiul Awal ni ke tiang pelungguh sebut kadang maulid bahasa Nabi bahasa lek berjanji jak mun lek gawah Malang jak mulut bahasa bulan mulut bahasa mun ni ke jak bulan Nabi bahasa bulan mulut. Nah berarti telu bahasa dengan Lombok arak sak berbahasa kena maulid, arak sak berbahasa kena bulan mulut, arak berbahasa kena bulan melut. Nah sak melut ni ke lagu telu-telu mun gawe ni ke jamaah mun dengan toat laek mun gawe setelu-telu. Sak pertama bulan maulid, apa arti maulid? Ihtifal. Nggih yat ingat ruan lahirnya baginda Nabi. Ad bahas Nabi. Yat ingat entan lahir Nabi, elek bulan nike tahun lahir Nabi. Lek bulan nike tahun lahir Nabi, lek bulan nike tahun ninggal baginda Nabi SAW. 12 Rabiul Awal, nggih kelemak perak-perak subuh, ia tahun lahir baginda Nabi. Mu elek 12 Rabiul Awal endah ia tahun ninggal baginda Nabi. Ia sak terkena aran maulid. Nah, mud bahas Nabi ya waharan maulid nike. Hatta le bulan selain membahas Nabi maulid waharan melahirkan ndek enjak lahir Nabi lagu melahirkan cerita baginda Nabi sallallahu mut malik pasogol malik kelahiran ruan kisah baginda Nabi ya ampun terkena maulid. Sak kedua mulut. Nah saran mulut ni ke apa arti mulut? Biwih. Biwih. Nah ikemben terkena mulut sehingga saya elek bulan Rabiul Awal ni ke ia tot ya isi luik bosangan atau bahasa kasar ni tot luik isi badok tuan okay. Umiak kawa lalu maulid bilang masjid bilang santren jak bendel angkat darak makin lek bulan Rabiul Awal tuang guru PC yang dian bendel doang. La ilaha illallah baru kelemak leman jam 7 tiang undangan jus kotong ya buk lelah lalu ndara balung sebenar lagu sik tunah kangen masilah nggih nggih no yang pun terkena mulut sehingga saya tisi bosangan mun bahasa Arab ni ke it'amut ta'am ya arti bahasa Arab no iat lalu ben dengan benasi mun angka mun maulid darat dulang jadi maulid aran anu ni maulid tu ni lagu darat beruan dulang jadi man cukup ruan rukun syarat saran maulid. Yang pun terkena aran maulid iat lalu bersatu walaupun bareh lalu tukah dulang tu doang. Yang wi tu Lombok Timur lek tunda. Ruan dulang ni ke ketinggang-tinggang. Wah sajauh motor beli-beli leman balik. Nggih. Mukparan ni jangan penok doang. Gerasi yang kena ni jak anu ni. En penok doang mobil kena ni terpedayak dia ni. Waduh wah linangan. Maka anu segresek tebeh ke mbe lain ruan penamat setinggang-tinggang lalu nu ni ketuan panitian anu tuang guru ye betukahan nunin atun mata nunin model lalu tukah dulang tu doang japa kenan nggih beng ke tuang guru mu segresek jauh golek payu nggih sili aneh wah ye bagian nasib nggih. Ya kenan it'amut ta'am dan saling beng ruan aran jamun dengan layak ni ke ndek pada ruan dulang barang mangkin ja ruan je pada doang ruan izin je dulang mun dek punti mo renggi nggih mun layak aja dengan nggih berdulang dengan toa layak
setiap balenu, setiap dulang lain-lain isin. Arak sak misal ndirian, handuk manis. Arak sak buah-buahan doang. Arak sak renggi doang. Lain-lain, jari dia bertukahan. Bareh sandik mau renggi, mau rasa renggi. Ya entan begebung tu, yang pun mau rasa renggi, rasa ruan duit karak batuk. Punane aja, oh pada doang ruan. Mundara milih repot, dah jamaah makin. Pelungguh, ele bulan Rabiul Awal ni ke sentutuk unjuluk. Kembeen terkena bulan melut. Melut bahasa baratur baru kembeen terkena bulan melut. Sehingga ansa ele bulan makin kebanyakan para ulama memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan. Barantan puji Allah Taala dan puji Nabi Muhammad. Melut lagu melut sak solah. Dengan melut nani lalun je maulid. Lagu oleh maulid ulun paling sandal badr. Lalu tukah sandal berluik dengan hadir mereka ni. Arun datang bare paling arun oleh lalu tukah sandal. Berarti ni ke aja melut sandi kanggo. Lagu melut sakanggo adalah memuji Nabi Muhammad. Umat baca le Al-Barzanji, baca le kisah-kisah madah tentang baginda Nabi, memuji baginda Nabi barantan puji Allah Taala. Ya sak melut kanggo ni. Mun melut-melut dengan tuak laek aja dia nak harak dulang dendek-dendek barat ni ke pejanggi. Mun laek pejanggi terkenal. Mun berdulang ni ke anu pada ketinggang penokol tuang gurun kan je penamat. Ya ada tuang guru wasam cerita am laek ni ke dengan laek ni ke karing start karing 6 bulan ya maulid wah mikir wah apa yang polok lek penamat dulang karena kimpan manuk dia arat gorok lemak bulan maulid karena kalat rekat anu lek sedin anu dia le ampar dia ada narak asid ya pina nasi maulid. Jamaah bini kembem tersuruh si ulama pinak nasi mulut arak nasi mulut polok untuk dulang arak bahasa nasi doang pinak anda ni det meli ni jabot doang guru nani jamaah bini demenan meli doang mun laek jamaah coba sila buya le ina amat sa wah lingsir nasi mulut minaan kembek tersuruh nasi mulut pinak le bulan maulid adik berajah leman nasi mulut berberuan nasi mulut ni ke apa simpinak nasi mulut rekat munwah tedang munwah jari banget berembe sifat banget berembe sifat nasi mulut begompok jamaah tersuruh berajah leman nasi mulut adik pada begompok adik pada saling tunah kangen yang pun mun datang bulan maulid bilang majlis bilang masjid bilang musola ya tot begompok barani ke ya kena nasi mulut nu ya kena nasi mulut tapi nak si rekat adik pada begompok mun dengan sampai bulan maulid den pada begompok berarti masih mau laknat leman Allah Taala unarak dengan dekman saling kewak le bulan maulid sampai dikatakan oleh suku ulama rafa Allahu min barakatihi tangkat ruan keberkahan karing berak doang arak dengan dia saling kewak dia berjanggi dengah ni ke umarak masih dia pada saling kewak berduin menantu kajen dia saling kewak berduin mentoak kajen dia saling kewak berduin ipar kajen dia saling kewak ingat jamaah masih dia saling kewak sampai malam makin tak angkat keberkahan karing berak doang masih yang berak wasilah searan perkara berak barang berak saya demen nasi doang bilang jelum kelur munah berak arak kanggo kangen ya anyam di dalam pawon kanak jelap teteh isi bais demen isi perkara berak sampai berbahasa ulama munarak dengan dek saling kewak mutia tahu ambu awak dengan dek saling kewak ni ke barak ke bais lebih bais dari bangkin basung muyam ke bais dengan dek saling kewak masih mendek saling kewak ubareh munarak aja dek saling kewak lalu kapong mesen tu siruk kan lagu tuang guru berbiak dan siruk keruan jadah balu dia ni astagfirullahalazim nia baik semameng ke bahasa nendek ya gara-gara mendek saling kewak anu belik lalu dosam saling kewak jamaah berajah leman ruan nasi mulut pada saling
Bergompok. Bareh hingga sengaja dah bergompok lain bergompok sabareh jangan. Nah, no ruan leman nasi mulut doang. Setelah pinak nasi mulut ni ke Nabi mumpuluan di atas. Sahur. Apa sih pinak sahur? Nyiur. Harap dengar pinak sahur si Ambon. Harap. Tersurut berajah leman ruan sifat nyiur. Mun nyiur wah toak ni ke yang polo lek belang masih sugul sulin. Yang gantung masih sugul sulin. Mbimbi am to polo tetap sugul su. Berajah leman nyiur jamaah. Adin iman takwa tiang pelungguh bimbi jataot adit pada erup ruan keimanan cinta le baginda Nabi. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah mbi jataot. Ni pas ni masjid doan tahun pacu lalu ruan maten. Leman masjid jak kalah sifat maling. Nggih. Nah, ya ampun berajah leman ruan sa ndek emsa tersuruh minak-minak nasi mulut mu ajari tekakan-kakan doang ndek. Arak makna yang dihajarkan oleh para ulama elek makanan ni. Setelah pinaan sahur bares separuh jak munabegaan ruang riskit mut puluhan telok li atas. Arak sebeberes ngidam puluhan tu. Ha? Kembet puluhan. Aku ni bajang-bajang. Kedele parang je salah-salah uni baru. Tolak malik kuning kena. Telok juluk. Telok mud beres-beres do kembek tersuruh polok telok adet berajah barak sifat telok mbiruan sifat telok yang tegoreng masih mah tekulup masih mah tepinak santan masih mah berembe jadam kelak saran telok ni ke anu mai doang adet bersifat barat telok berembe jadam tapek si manusia adet pada solah tertegita. Nabi Muhammad laik sopok jelo sembahyang lek julun Kaabah tepuluhan tain onde elek ruan bungkak elek ruan kenekong apakah beak muan beliau ketika nangkat muan ndek senyum senjawapan sopok jelo baginda Nabi liwat lek sopok gang setiap jelo arak sopok dengan kafir olok baginda Nabi Muhammad tolek Muhammad gedok Muhammad penyihir yeunin bilang jelo olok baginda Nabi. Sopok jelo baginda Nabi liwat mu ternyata dengan sak ngolok ni ke din harak tu. Tua ambil lain tua sak ngolok ke ni ambil lain. Nyanjak baginda Nabi oleh. Tumben lalu menuntan jelap nyanjak baginda Nabi oleh jo gedeng. Sampai balik mun ketua Aisyah Aisyah apa harak terbalik. Kelak kanduk sama mai. Enjot Aisyah radhiyallahu anha. Tumben lalu baginda Nabi ngendeng makanan sak mai. Mula je apa samun dait lek pawon ya mun telur apa mun dait tekelaan ya tumben lalu ni ngendeng makanan sama setelah jari kanduk makanan sama ini ke mun bungkus mun pelesin mun bahasa tiang pelunggu mun teparan beliau yang kelor mu lalun bungkus lalun bentek belain tu dengan sak gira ngolok nenu. Assalamualaikum. Dia pelot ke Muhammad dia. Lai pas kesehat jamuk olok nemun anian itu pecek kuah dia ni. Assalamualaikum tua ni. Buka kelawang ane jakojoh kuni. Aranja lain dia dong olok Nabi. Akhir terbukaan lawang si bijen dengan kafir ni ke apa mun gawe si Nabi lalu demak kending dengan kafir ni. Semeton apa am sakit berembe idap rasem ye lalun jauhan kanduk nu sampai dengan kafir ni ke berbahasa Muhammad nani aku bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah menu keluar semeton jaring ke kamu aran paling julu peteng kunin nu si ruan akhlak Nabi tolok lagu mun ukuran tiang jatuh guru goh malang ukuran tiang misal larak dengan pejagi menun tak tahun semeton jaring ketelue setiap keliwat tuang guru cerbik dia unin tuang guru leleh dia unin kenang ke muk tengah ane terus lemak munarak jamaah pejanggi sakit tiang paling julu datang lagu ndek keju kanduk ekleto genjah belong aranja mu masih sehat je kan mikir dia besiak ni ke lagu munah sakit je ndek kalau juan kanduk dia tu gejah belum ye tondek tong lawan dengan gitu. Lagu itu bukan ajaran baginda Nabi. Nggih, diajarkan baginda Nabi untuk kita menebarkan kasih sayang. Yang put pesuruh besopok begompok.
Ya ran telok ni ke sifat telok adit pada solah ruan telik setiap dengan manusia. Apa-apa jauh ni kanan munah nia berak jan ndet milu berak kita. Okey. Mun dek ngewak ni ndet milu dek kewaan. Lagu berembiak kentan dek kewaan dong guru. Dia laik pas leto berutang je ya Allah asik ruan muan beruan dengan tebelin mati si semamen. Lagu giliran wayun nyaur jala ilaha illallah. Dia nu habis kesengitan urun berdun mata. Mun tetagih munia doang nia siri kerasan munia bekehan basah. Munia kisi kewak doang guru kewak. Kewakan. Saya ingat saya tertajah si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dengan layak jadi bahas dengan layak jari. Mun sendik man tamu bulan Maulid den wah lupa pinak keceput. Wikan apa bahasa pejanggi keceput. Arak sakena keceput, arak sakena keceprut. Ambil sakena ni ke. Ceput apa keceprut? Keceprut. Ambil wasila. Mun dengan pinak keceput layak, ngi anu bolat-bolat dan minak bararuan tolang tasbih. Saya ngasa sekilo pinak keceput, sekilo kalian berzikir jo Allah Taala. Mun nane jamaah bini jo sendaan belo, sendaan kejong ruan. Sendak apa nu? Sendaan bertijuk kebelik dan pinak keceput. Ni jande pinak keceput ya bot nu. Dengan laik sekilo 2 kilo pinak keceput, sekilo 2 kilo dia kali berzikir. Nani je sekilo 2 kilo pinak keceput bin wah tegeng emperacung swag blong. Nggih. Mu malik ketika pinak jamaah mangkin ja anu sambil begibah raos batur. Berbian dan berkah. Laik nasi maulid ni ke munteri doang sebewet putih langsung sila munani aja sebak yang teteh masih darah bayi apa-apa isi ruan kebet telang ruan berkah telang ruan kenen dengan laik seajah ni ke bedulang ni ke yang pun tersuruh berajah leman apa kenen ruan dan dakwah para ulama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 tugas utama. Sak pertama, nggih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ciptaan kamu Muhammad, nani mukirim kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin untuk menebarkan kasih sayang. Jadi rahmatan lil alamin di sini ke ulama menyebut ada yang mengatakan khobar sekaligus amr. Perintah adit yang pelungguh Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya adit pada saling kangen, adit pada saling tunah. Ni dek dia pada saling merik, ni dek dia pada dek saling kewa. Rahmatan lil alamin. Alamin bermakna selapuk ni ke dek manusia doang, hatta hewan, nggih, hatta ruan pepohonan, kesurut ben kasih sayang. Yang pun dek sembarang barang nggih, umele rahmatan lil alamin, sifat rahmatan lil alamin ndek dia solah li manusia doang, hatta elek pepohonan maupun seluruh makhluk Allah Taala harus menebarkan kasih sayang. Ni ke amr dan sekaligus juga nggih khabar bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir semua alam ni ke bahagia. Ruan hewan maupun tumbuhan, nggih manusia semuanya bahagia. Isi ruan lahir baginda Nabi sampai Allah SWT bermalik laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ma siwaka. Mundek kamu gara-gara kamu jak Muhammad ndika pinak wahruan manusia, ndika pinak wahruan makhluk alam ni ke pinak ciptaan ruan alam dunia dan isinya ni ke dihadiahkan, diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kena. Kemudian sifat yang kedua, perintah yang kedua yaitu adalah innama bu'ithu muallima. Rasulullah SAW diutus untuk mengajar. Yang pelungguh minal muballighin, selaput yang pelungguh menikah adalah dengan wajib nyampean. Ndik je tahu barat tuang guru ceramah lagu mana-mana ajah bijajarin tu. Terlebih ni ke nasihat tiang untuk seluruh jamaah sad pirangan tiang ni ke nggih nendek bae ben bijajarim tahu baca Fatihah elek gurun, ada yang tahu baca Fatihah elek imam elek julum tiang pelungguh saja dengan toa lagu misal memserah bijajarim de muhajah Fatihah
lemak menu kekuat baca Fatihah bilang jelo bilang waktu sembahyang mu guru doang lain ngalir musida jak sekecot angkat mun bau jak mun arak bija jarib ajah Fatihah yang belum serah lo ngaji ada lemak setiap bacaan Fatihahnya yang ketika solat beberapa kali ni ke ngalir jut yang pelungguh jadi dengan doa ni je juluan ajah anak kena boleh curi boleh kenggena ni matamu ni dia okay. Ajarkan anak-anak kita sebagaimana ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajah Fatihah, okay. Yang pun kena alimu auladakum bisalam, bil akhlak, bil adab. Ajah bija jarim ni ke lului intan bersalam mun dait kece batur. Lagu kanak nane nu bengak kisi kanak nane. Kembek bengak den bedait kence batur nu mun dengan lain assalamualaikum. Ye ndak tajah si Nabi. Mun nane ja ya guys suni. Halo bro ni. Apa kena bro nu? Brong. Apa kena gas nu? Gas apa gas? Besti uni na. Beh ton sau ngangkat. Saya Nabi ke besti. Mau pahala dek berbro ni yang wah kalau ngaji assalamualaikum jadi lagu assalamualaikum tuan guru bro ni la ilaha illallah hayah jahan kanak-kanak ni mau salam yang diajarkan baginda Nabi ni ke saling doa saling peringat assalamualaikum keselamatan bagi kalian nun tak doa ni mu bro ni lah panjak mau pahala no satu sekali membaca bro masih si panjak bem pahala assalamualaikum unin dengan ni selebau ni kanak-kanak ni yang muka lelik ni wah iya dong purut ini kocek-kocek berselebau saya ajar saya Nabi yang putaraan maulid nikah dia tulak juk baginda Nabi alimu auladakum bisalam iya entar bersalam no kanak engkau berselebel-lebau apa lagi kena berselebel-lebau okay. Alimu auladakum bil adab ajah bija jarim dengan ruan adab mun layak tiang masih kode muk barang benasi kan dengan toa tenu dit semel ya besok ima juluan kan ina amat kan unani je kanak nani la ilaha illallah dengan toaan je indah menu dia narak bintan ajah kanak ajah nadin beradab adin hormat le itu jadi dengan toa ni jai kanak nani baru mun lengkang belum aman la ilaha illallah nggih alimu auladakum nggih bil adab ajah au bin nida anda ajah bija jarit ni ke adik tahu bau nikahna sak solah nggih ajah diri tanah jadi dengan toa nani yang aku bingung dengan Arab bingung le dengan Lombok dengan Arab bingung le dengan kemben bingung menu ke solah-solah haran di Lombok ni ke Abdullah la ilaha illallah hamba Allah Muhammad nama yang paling mulia di muka bumi Muhammad lu aran Muhammad lagu nani jan dinara ya gemes aran anak Muhammad dinara ya para anak Abdullah dara ya para anak Aisyah kemben lu lalu entar salah empoh batur Aisyah aran ke solah Ijo kun Muhammad aran imo kune metu ni la ilaha illallah dia dengan poh batur di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi bahas ni ke satu bab ndet kanggo poh batur lenge-lenge ni Fatimah imo kuni la ilaha illallah dia Fatimah papu timah ngunin dengar ni papu timah kuning Abdullah bedel lu ni dolah ni engkau narabani dengan para bijen barak ni ke padahal orang yang cepat mendapatkan syafaat Nabi adalah orang-orang yang menamakan dirinya bertakluk atau berkaitan dengan asma Allah nama Allah dan nama baginda Nabi SAW lo beli angkat pidato mau tedam aneh ni kasak bijen nah nggih biarkah pengajian tu baru alimu auladakum bin nida ajah entan berbi entan saling empoh pelungguh mereka jadi dengan toa ni separuh berbi entan dek menu entan bijajarin
nia menempuh semamen leo tunin cerubak jogang unin bulat tunin dia dalam tajah si Nabi saya ajah no arak Nabi melainan. Baginda Nabi SAW memanggil istrinya Habibi, ya Aish, ya Humaira. Nu kesolahan tanpa senina. Ngesak beak ruan sangkep. Ni ja bulat tu ni. Solah aja kena ni lagu bulat tu ni. Saya ajah sekelek ni ya wah tanpa semama tu. Nggih. Solah-solahan tanpa semamen. Terlebih jamaah bini, jamaah laki ni ke nggih dengan to'am sekaligus kunci surga. Dengan mama ni ke dengan to'am sekaligus kunci. Mun dengan to'am sanjan nam lae wah nyodok doang tu lae berbalik dalam tian inam. Lagu mu semamem ye langam tepi nak leman tolang daeng semamem no. Ya bom tersuruh taat lalu. Ni doang guru je mun bahas semamu itu doang tersuruh taat li semamu mu semamu je belum midang di luar bait balak unin. Asyik ni kanggo dengan yang kerempat. Sido nim kanggo. Iya asal menu ampun taat li semamem niku. Nggih. Jamaah bini mu melem dekat nggih. Ha? Kedua nam nika. Melem tekuih si surga. Melem tekuih siapin neraka. Ambiaraan tekuih si surga neraka. Surga. Mun dengan nina mele tekuih si surga nu murah jamaah bini. Pirangan bagus-bagus mun endek mbae yak tinggalan amalan bare langsung gi. Dengan nina mun mele jelap tamu surga sendik man tedem girang-girang tanjak semamen. Uni. Berkopok jamaah laki. Malam apa ni? Malam Jumat? Malam Jumat nane? Malam Minggu Jumat dong dirangan ketiang. Nggih. Tanjak bekakenan, benasi. Karun tolin pikiran. Oh iya jangan dah pengajian nika. Tanjak anu. Sampai bapak Maulana Syekh pancor nu lae sampuan bebahas kena mun dengan nina milih tekangan si surga nu Nabi basen nggih. Sendik man tedam nendek tedam juruang kerja semamen ni oleh semamen zikir ni kuning ngorok tu wah lain ru rasa segitan mulai Khadijah radhiyallahu anha mun oleh semamen baru ngonyan doang lengon wah tak nganjeng sambut semamen ni wah sanggup wah sambut semamaam dengan nganjeng ile jurun lawang sambut semamen ya dengan nina sandik ngempuk dalam kubur ni ngorok Mekah sampai impian jangan ngempuk benar. Nggih sambut ruan semamet mun ndek tedam juluan ante julu. Nah kedua namnane embe andang tendok baginda Nabi sak sunat be andang jamaah laki be andang kanan bad basa mun bad jabareh mutimu andang kasur embe dan andang bad nggih kanan lagu mu semama melek muri lek kiri gugur sunah sandang kanan ni ke sunatan mandang semamaam buya semama beratur kesagirang le YouTube mud buya semamet nu pada pahala barak buya Kaabah secara langsung nu berembe-rembe hambu nangkus sembain pahala Kaabah nu separuh je jamaah bini ni berembiak kedan buya nu bulat jerubak kunin timak jerubak semama manu jerubak kunin lagu 5 maun tuan guru hatem siruk semama pada pahala berdengar siruk Kaabah nu ani mumel lalu juk Saudi lalu juk Mekah tu arah kepeng sekat selait long dasa nanti sekat maulah berangkat juk Mekah mau bareh cobaan tu pada pahala siruk semamet kerja siruk Kaabah mubareh ando sembet tu tuan guru nu perselalu semet nu nim ando sembet pahala Kaabah kon de birak bae sila nindara bedan ya paju jadi jamaah bini ni senang lalu jamaah laki bare oleh-oleh mum lalu tegal semamun tu kakak ni coba lagu sak ndek berdua sak berdua semama mun dia berdua semama je ni dia siruk semamun batul sande berdua campur tuan guru tiang meninggal semama kene nggih sabar wah ni ke
laik ndik mau gawe ni musak berduit nani sendik man ninggal semama mubareh lalu serogon tu nggih sendik man tedem terus kakak basam pirengan bagus-bagus kakak milim terbukaan apa yang bukaan di munin dengan nu milim sa atas apa sa bawah nu la ilaha illallah munia ja sendaan kena abot mandi nu nyet ni uni dit kanggo Nabi SAW dalam riwayat haten ngendeng semamet di atas bungkak unta saran unta ni kan dento merum berdunjet doang haten di atas unta doang sama nuntan berdunjet nun kesilit kena ndik harus kena siap bos ni janu asah lasah duin besim primbet masih abot mandi bari ni sembahyang subuh ni sendaan balasan kena air nyet sendaan balasan kena kanak nangis mulam sesindar angen nem dim tahun aran ruan belik lo pahala nu ruah mangka di tahun ruan belik lo pahala nu belik pahala nu niyeun tan dengan kangen si surga nu ha mari mu cobaan tu batuk ngenem julu ngenem julu aneh sandik muni milun batuk basing tak ada nggih nah sak kemudian yang pertama baru wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sebagai penebar kasih sayang kemudian tugas yang kedua innama bu'ithtu muallima ngajar lulu entat ngajah mun dia tahu ngajahan niat berajah terima ruan nabi sak pesan baginda Nabi sallallahu ajaran-ajaran ni ke nggih makin jadi nara alasan tiang pelungguh darah alasan ya bungul lele zaman makin tuan guru bilang bu tuan guru bilang gobuk tuan guru nuluy lain yang tak berajah lain sak leman YouTube lain sak Bluetooth lain sak ngentut luy atau berajah lagu munara dengan dia milih berajah zaman makin jak mulen pali wah mau apa lagi tuan guru keluy muaraan pengajian mendet tawaran pengajian hadir di majelis-majelis tuh inak saya amat saya tiang lek pejanggi mu pinam majelis tu kapolek legoh Malang lalu boya-boyaan mulai mak jelur rebo yat maulid tu lemak jelur rebo galeng muaruam datang serapum muna tanduk ni jemaah bini munara andi datang lemak pelaus semua sila nggih datang tu ngaji luy para tuang guru hadir tu lemak nggih poton bulan maulid kembek tiang bait poton sengan sak pertama dia taut layak penembian majelis kemudian yang kedua nendah kembali bait poton musaran poton ni ke kan ia mai ruat gitaan daun nejo lemes mai ruat nah makanya puk bait poton Rabiul Awal mu ye tahu lemak maulid muhadir nggih insyaallah mudah nara ruan sempat sehat nggih nah ni ke ruang penyampaian tiang sebenarnya wah lelah apa lagi baru nu pengiring ke ketuaan nu ama kakek ke baru tua sairing ke baru yang bijam kan tu balik nu jadi bidan lalang 2 malam sendaan piket kenjelo sendaan piket malam muangka ite lalu ni oleh lalu pada baru tiang oleh leman sekotong ni lalu angka ni nani kolek tarak gorek-gorek tu burung tu bawa amalan sebaru ni ke lagu nggih ampura napi jarwan atur baru salah mohon maaf nggih dengan doa saya bejanggi napi sarua natur ke baru nindem tama angen aranja biasa temen ni wah ngempuk-ngempuk sila lagu enggaan lain hajat angen ada tulen-tulen bau dia gawe ada tahun ruan ilmu ni ke ada tahu gawe ieu kena nggih lagu nindem bae arek ya pelih angen mudahan tiang pulung sehat walafiat mudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan nanti di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tiang pelungguh mendapatkan keberkahan dari maulid nikah serta tiang pelungguh nikah juga mendapatkan keberkahan dari setiap napi jakmut sugulan napi jakmut priap napi jakmut sedekahan nikah insyaallah amin ya rabbal alamin mubarak nikah atur tiang ngandut Allahumma fiq wal hadi la sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah, kami ucapkan kepada Dani Al-Mukarram Tuan Guru yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Hadirin hadirat, tamu undangan yang kami muliakan, tibalah pada acara yang terakhir, yakni pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin